Kwatiania na kifo makaonekana mutumia uyu utemangania na ula wina ukuu wa mbee wa miaka 40 anaendie kwova indo kithekani cha mwendia wake aithie vo kwa vinya, na ila mwendia uu wake withiie indo isio vetwe kithekani ki ambisya kuithasya na kavindani ka aithasya niw'o vithukiiwe ni mwendia uu wake amutemanga. Andu ni cousins na yu ni maani theka cia musyi undu maanie na yu ethia mwano enda kwa kuja kwa cousin wake na vinya na kaova indo ila kazi ni ukie we athasya indo nundu cia kwake na katika harakati ya thasiende ucio ogakwete kibanga no kakwete kibanga amutemanga amuvarura amutemanga amuumisya atwa babumbu ni hospitali ajaribiwa uiti wethia nunu kwenda uiti advance na atwa masafu nikenda atwa theater ni muumisye muno muteme mutwe ngingo na akatemwa kwoko. Mwisililo uyu utemangania ni wikiiwe mbini kavindani kala yeye anasemba kiseseni cha polisi cha Mbumbuni kusikata kana ethia king'ei kiithasya indo syake na akitemanga. Kwatiania na kivu makau mwisililo uyu ni mundu withitwe akikala akilua ithoko musyini uu. Aminu anaendie yu polisi aiendo report ta wethia ng'ombe syake ciithagwa ni mundu na mutema uchanja nundu ni ekala maisha mamukola ningwethia report ni vikia kwatwa na ni mundu withitwe na mathina muno ethitwe isumbua andu ibinda yasa muno andu asu mamususugo ni mundu vera ni cooperative tangu miaka mingi muno. Nda ripoti itheathia ni kuma Nduluku ila imboni kaunti ya Makueni ninye so Wambuva.